Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke kuthi-ke uma ngabe usamusha leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho ucindezele-ke ibhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje occasion nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke sizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke ongakwenza-ke nje lapho usicindezele nje ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje occasion nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke idaba ekulethele lona namhlanje sikuvele-ke insizwa-ke laphana-ke yaveza-ke imfihlo-ke engaziwa-ke laphana-ke enkulu-ke, akaziwa-ke noma ibibeka umbono noma lento ebeyikhuluma yinto-ke eyaziyo ngqo, kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi zonke ngempela lento engizenza ukudlalela-ke ividiyo yayo le nsizwa uzizwele wena-ke ngawakho amandla. Mase sicela kuwe laphana ukuthi masizwile-ke le video-ke ushiye umbono wakho-ke lapha kuma-comment section, usicinze nebhathini nje usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje occasion nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Trendayo la ethi i-ANC should ingawutholanga u50% plus, so in that way bazokwenza i-coalition namanye amaqembu. So sabe wasipotile vele lawo maqembu bathi bona ke thina sisimisela ukuxoxa ne-MK and sisimisela ukuxoxa ne-EFF. Ithi MK should singawutholanga 2/3 majority, ngoba asikusho lokho kucaca ukuthi mhlambe la KwaZulu Natal bangawina, i-MK ngayithatha iprovince yaKwaZulu Natal, but kuze lonke unlikely ukuthi bangayithatha ilokhuzana ukuzwe lonke. Okay, ithi ke EFF, so thina mebezokwenza for Chibambo as i-MEC ye-finance, we are willing ukuthi kwenziwe i-coalition government. Umbuzo wami uthi ke should laba khankaselela i-EFF nabakhankaselela i-MK bazigqilaza nje, ngoba vele ekugcineni along the way i-ANC vele ngasekwenzeke ingawini, kuno 90 plus ukuthi ingayiwini ngo-elethu lama election. So shuthi bayihlukumeza nje ngamanye amazwi bakhakasela i-ANC. Why ke bengayi directly bavotele i-ANC? Because it's vividly ukuthi i-ANC ngeke ziliphathe izwe lo yodwa, izodinga abantu ezobambisana nabo, whereby lawo abantu engabambisana nabo abantu abakhuluma into efanayo, abacishe bekhuluma into eyodwa nabo, i-EFF ne-MK. Laba abanye base West o Freedom Front o DA ngoba ne-AFP nayo isithengekile, abazimisele nje ukwenza umbimbi ne-ANC. So mina I'm not worried, mina ngizovotela i-ANC straight, because angifuni lokho ngixaka ngithi hawu ngavotela i-MK athatha ivoti lami yawulifaka ku-ANC. Mina nje ngifuna ukuzixaka injalo nje.